Bishop Ndagitari Sabina Nchirubino oritie mbunge ya kaunti ya Meru ria baingi ba memba ni antu arume gutea na gwitikia ati mwekuru no watongerie no oritie MCA kwithirwa bagikiriria kenda ngugiritwa. Sabina ugite mathina jaraja kuoneka ndene ya kaunti ya Meru zezanitie na mathuganio za ati mwekuru atiumba gutongeria. Tabure mukiri wa Mithika agutwira ni akuria atongeria ba Meru kwa ngavana Kawira kanya arite ngugewe. Akiaria muskafu Ndagitari Sabina Nchirubino kanitha cia Guru na arumbete Amiru kureka kugia nkanja no tongeria bwa mwekuru na kwa gavana urathuri Kaitene kanya kakona ni ati obuo utongeria bwa mwekuru bomba wiki mthiuru na mbere antu ibage na confidence na mama urareku ai gavana wa Meru County ibage na confidence no to leadership ethethaire nguone leadership ethethaira nyonto leadership temarinda leadership ethaira ekiongo kya muntu kundenda tuthe twena kwitekia Kawira agetethia Meru kuraya na tumwe kanya agetethia Meru kuraya na tugeta kuraya. Bwana asifiwe. Twekireni mwekoro nikenda ekoro bakomba eta kuraya okiakuthiria mwekoro kinyakana kaku ociere gugwe gwe mwekoro umetwe no kagaita kuketha no kwenda areba kubeta kuraya no mwanka twekira ekoro bange nikenda ana beto bare bakatharimwa na bete na babati weta Nkuruki na rombete Amiru choka marune na weta na mbere kurombera kaunti ya Meru akiwa mpathwire ikoneka thaitiretera kaunti ya Meru mawega no yaiku kumarira turari na ithurano mwathani na tutetherie tomba kuona mutongoria ora atutongoretie thaiyo Bishop Kawira Mwangasa ninkwera mwathani bwega no ntubotongoria bwa bwatongoretie nabuo endo ninkwenda kwera antu betu ba Meru County turekane na andwa inyinge sana tucoke turekane na siasa nikenda tumba kwatila kaunti yetu ya Meru yete kuraya Meru yetu ni thaira enthiguru tharimi sana na nitwaromba sana Murungu ambotwa mutongoria ora agukira mwathani nikenda nthika omba wita bwega na kwa uto batu kutha tukirombaira Meru no ntobwa mantu amainge ya kwenda kumira ndwene ile kwenda kumira ndenda kuwa nto baba na ndwa bamenyendwa itetomanthe goro etakuraya ndwa ne kaithira kianto ne ikathiria nthegoro yo kunda romba okiakwethera ore ate negeto orokombikwa kana wethe wendene ya county ya Meru wethe we mutongoria wethe we muntu munene wethe we muntu munini ndaromba to support county yetu da Meru nikende kaomba wetabwea na uongozi bwa borekuo uongozi wo bwathira bwa mwathani anenkanirite akanenkanira bonge kwa uto boboro eshima nikenda tugomba weta forward nikenda Murungu akaomba gutwikia kuraya na muno mataro yawe kenthuke mbethe muno baraba ina mathina ya kimetie especially young women baba utiga mesie yo baikwa bakenoga sana no ntu bakwambia maisha ya banogia ndendo kwiroka no ane maisha woni ndenda umba gutethia na baraba ndene mwathani nabo bakurete ndene kirundu no bagutethie kuokogya araka ya kumasuka musyoku no ntobo kira challenge ndenda kwira kwena Murungu akaomba gutethia sikilia family yaku uciarwero challenge ciingia mwathani areo anakagutethia kuwekro twateleni Meru nikende kaomba itakuraya no ntote na mutongorio mwekoro arete ya riro kunura we muskafu nyume kuthiria mathomo yawe ya degree ya PhD theology. You are consecrated a bishop. Ninakutangaza umetangazwa kama askofu Today. kutoka leo. Exercise your authority. Tangaza mamlaka ya power as a bishop. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.